Kia Stonic jedan je od oportunista, automobila koji su nastali da nahrane tržišnu glad. Sve što ima veze sa SUV-ovima prodaje se brzinom kojom pomoćni radnik na gradilištu ubacuje lopate pijeska u mješalicu betona, zbog čega propustiti priliku ako se ona nudi. Sada u priču ulazi Stonic koji je, pogledate li malo bolje, blago izmijenjeni Rio. Na platformi malog gradskog automobila Kia je stvorila još jedno vozilo, i evo Stonica. Krenimo u unutrašnjost. Razlikovni rječnik Stonica i Ria u tom segmentu bio bi poprilično kratak. Naime, većina elemenata preuzeta je s Ria, a nema niti razloga da se dizajneri pretjerano ubijaju od posla, jer to danas čine svi. Isti instrumenti i multimedija smanjuju i troškove proizvodnje. Veliki adut Stonica je prostrana kabina, pa će u nju komforno zakoračiti i sjesti 4 odrasle osobe i pritom se okoristiti i prtljažnikom obujma 352 litre. Sva moderna tehnologija i multimedija dostupna je pritiskom na info ekran. Zvuk audio sustava je solidan, navigacija je točna, a lijepo je da su u Kii odlučili izdvojiti komande klima uređaja. Danas ih mnogi postavljaju na multimedijski ekran, a gotovo je nemoguće prilagoditi temperaturu kabine u vožnji čeprkajući po tom uređaju. Bravo Kia! Kia je prošla veliki put od vozila sa mnogo mana prije 15 godina do sigurnog i kvalitetnog automobila. Sportskih uzbuđenja kod Stonica nema, osim ako baš u trenutku vožnje ne slušate prijenos neke tenzijama prožete nogometne utakmice. Upravljač je neutralan i ne daje onu količinu feedbacka kao sportski automobili, ali iskreno to se u ovoj klasi niti ne očekuje, niti bilo koji konkurent to pruža. Stonic je putni automobil, udoban je, u gradu je osobito koristan jer povišena karoserija bolje upijane ravnine. U zavojima se naginje, ali ne do razine iritacije. Uglavnom, Stonic je školski primjer jednog velikoserijskog vozila. Siguran je i stabilan, relativno tih, a uzbuđenja prepustite nekim drugim automobilima. Također, ne libi se niti blažih terenskih izazova i daleko od asfalta funkcionira sve dok tvrdu zemlju ne počne mijenjati blato ili neki radikalni uspon, odnosno sve dok njegov prednji pogon ne počnete doživljavati kao pogon na sva 4 kotača sa redukcijom prijenosa i blokadom diferencijala. Makadam da, blato i radikalni offroad ne. Kia ima odličan trocilindrični turbobenzinski motor, a očigledno u skladištu ima i zalihu ovih 1,4 litrenih atmosferskih motora. Ako imate više novca, nabavite mali turbobenzinac. Ako skupljate i posljednju kunu koja je pala iza komode ili ostala u džepu sezonske jakne, dobar je i ovaj jeftiniji 1,4 litreni motor. Troši korektnih 7 litara goriva u mješovitoj vožnji, a može i više ako će vam trebati bolje performanse, odnosno pritišćete li gas. Njegov pravi karakter krije se iznad 2500 okretaja, pa će ga pri pretjecanjima trebati natjerati u sprint. Stonic je kvalitetan mali SUV. Uz njega ide i Kiino 7-godišnje jamstvo, što govori o tome koliko je proizvođač samouvjeren. Za dobro opremljeni testni model potrebno je platiti 134.750 kuna.